Nitwa Mbarubukeye Etienne Peacemaker mbahaye ikaze. Mes très chers compatriotes, habitants de Goma et ses environs. Abaturage b'Igoma bategetswe guhunga mu kwirinda isanganya ryabagwira mu gihe ikirunga cya Nyiragongo cyakomeza kubasukaho ibikoma by'umuriro. Mu gitondo cyo kuri wa kane hari bimwe mu bice byo mu mujyi wa Goma ahagana mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bose babyutse bahura n'itangazo ribahamagarira kuva mu byabo ku neza bagakiza amagara yabo bitihise ikirunga kikaza kuyabatwara mu gihe bakwinangira. Guverineri uyobora iyi ntara ni umusirikare ufite ipeti rya Lieutenant General ariko yitwa Constantin Ndima, yakoresheje ibimenyetso simusiga bya gihanga aho abafite ubumenyi buhambaye mu bijyanye n'iruka ry'ibirunga baburiye uwo mujyi kuwuhunga bitaba ibyo ikirunga kikabamara haba ku butaka no mu mazi. Ubu abaturage bamaze gufata utwabo batangira guhunga ku neza. Uyu musirikari uyobora iyi ntara yageneye ubutumwa abaturage ababwira ko akurikije ibimenyetso bihari Nyiragongo ishobora kuruka igateza umutingito ku butaka no mu mazi, bityo ko ikiza ari uguhunga. Urebye neza ku rutonde rwasohotse rwatangarijwe kuri Radio Okapi ni uduce twa Goma turenga 10 tukaba ari uturi hafi y'ikirunga cya Nyiragongo. Mes très chers compatriotes, habitants de Goma et ses environs. Les données actuelles de la sismicité et de la déformation du sol indiquent la présence de magma sous la zone urbaine de Goma avec une extension sous le lac Kivu. Nubwo muri uyu mujyi wa Goma uyu munsi abaturage bategetswe guhunga ku itariki ya 23 ku kwezi ubwo Nyiragongo yarukaga, bamwe barahunze. Abantu babarirwa mu bihumbi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahunze bava mu mujyi wa Goma uri mu burasirazuba bw'igihugu nyuma yuko ikirunga gitangiye kuruka. Ikirunga cya Nyiragongo cyacunshumuriye amazuku cyangwa amahindure mu kirere mu ijoro ryo kwa 22 uku kwezi, noneho akora igicu gicucitse cy'ibara rya orange hejuru y'umujyi wa Goma utuwe n'abaturage miliyoni 2. Ibumbi by'abahatuye bahiye ubwoba bari barimo guhunga, benshi muri bo bagenda n'amaguru. Icyo kirunga kiri mu ntera ya kilometero 10 uvuye mu mujyi wa Goma. Mu bihumbi 2002 nibwo cyaherukaga kuruka bikomeye kikangiza byinshi ubwo cyicaga abantu 250, naho abandi bagera ku bihumbi 120 basigaye nta hantu bafite ho kuba. Uyu mujyi wa Goma muri uwo mwaka wangiritse ku kigero cya 20%. Imbaga y'abantu yabonetse yikoreye imifariso cyangwa se matera n'ibindi bikoresho ihunga yerekeza mu burasirazuba ku mupaka icyo gihugu gihana n'u Rwanda, na mbere y'uko leta ya Kongo itanga itangazo ryasohotse nyuma y'amasaha menshi gitangiye kuruka. Abandi batuye Goma bahungiye ahitaruye mu burengerazuba bw'uwo mujyi. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi yatangaje ko u Rwanda rwakiriye mu karere ka Rubavu karimo umujyi wa Gisenyi uturanye na Goma abanyekongo barenga 8,000 bahahungiye kubera iruka rya Nyiragongo. Iyi minisiteri yavuze ko benshi muri bo ku cyumweru tariki ya 24 basubiye iwabo nyuma y'uko Nyiragongo ihagaritse kuruka hagati n'ijoro, nubwo hasotse itangazo riburira abaturage kongera guhunga. Patrick Muyaya, umuvugizi wa leta ya Kongo, yanditse kuri Twitter ko abategetsi bo mu nzego z'ibanze bakurikiranye iby'uruka rya Nyiragongo nijoro bavuga ko gutemba kw'amazuku kwagabanyije umuvuduko no gutigita. Yongeyeho ko harimo kwigwa ku mfashanyo ikenewe, andi makuru akaza gutangazwa nyuma. Virginie Francine Ketu, umunyekongo wari wahungiye mu Rwanda avuye ahitwa Buhene hafi ya Goma, we yavuze ko yasubiye iwe mu gitondo agasanga inzu ye n'ibyo yasize bimeze neza, ariko ko amazuku yagarukiye haruguru y'urugo nko mu ntera ya metero 200. Mbere yaho Zakari Paruku utuye Goma we yasobanuye neza ko bamaze guta umutwe burundu, buri muntu wese yahiye ubwoba, abantu barimo kwiruka rwose nta nubwo bazi icyo gukora. Hari ahantu hiyashije kandi kuri icyo kirunga hatuma amazuko acunshumuka agana hasi yerekeza Igoma akagera ku kibuga cy'indege mu gace k'iburasirazuba bw'uwo mujyi. Umuriro w'amashanyarazi cyangwa se ibyitwa umuyaga nkuba mu Kirundi wari wabuze mu bice byinshi by'uwo mujyi, kandi umuhanda umwe munini uhuza Goma n'umujyi wa Beni wari wamaze kurengerwa n'amazuku. Karine Mbara utuye Goma we yasobanuye neza ko hari umwuka w'ikinyabutabire cya soufre nk'uw'ikintu cyahiye mu cyerekezo cya kure ushobora kubona indimi z'umuriro zirimo kuva mu musozi. Umutegetsi wo muri pariki y'igihugu ya Virunga aho icyo kirunga kiri mu butumwa yoherereje abakozi yavuze ko iruka ry'icyo kirunga risa nk'iryo mu mwaka w'ibihumbi 2002, kandi ko buri wese wegereye ikibuga cy'indege akwiye guhunga bidatinze. Mbere yaho Patrick Muyaya, umuvugizi wa leta ya Kongo, yari yanditse kuri Twitter ko leta irimo kwiga ku ngamba zihutirwa nyuma y'uko minisitiri w'intebe atumije inama y'igitaraganya mu murwa mukuru wa Kinshasa. Abantu bagiriwe inama yo kuguma batuje, ariko bamwe binubiye ko nta makuru ahagije arimo gutangwa n'abategetsi mu gihe ku mbuga nkoranyambaga harimo gukwirakwira amakuru avuga ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Kongo MONUSCO bwavuze ko burimo gukora ingendo z'indege
zo kugenzura uko byifashe. Ikirunga cya Nyiragongo ni kimwe mu birunga byo ku isi bifite amateka ya vuba aha yo kuruka, ariko hari impungenge ko kuba cyashoboraga kuruka bitagenzuwe uko bikwiye n'ikigo cyo kugenzura ibirunga Kigoma kuva aho banki y'isi igihagarikiye inkunga kubera ibirego bya ruswa. Muri raporo yo ku itariki ya 10 y'uku kwezi kwa gatanu, icyo kigo kigenzura ibirunga cyari cyaburiye ko umutingito mu kirunga cya Nyiragongo wiyongereye. Mu 2020 Kaco Karume, umukuru w'icyo kigo kigenzura ibirunga Kigoma, yabwiye ikigo Science in Action cya BBC ko ikiyaga kiri kuri icyo kirunga kimaze igihe cyuzura vuba bituma bishoboka ko mu myaka mike cyane iri imbere gishobora kuruka, ariko yaburiye ko mu gihe haba umutingito icyo kirunga gishobora kuruka mbere y'icyo gihe. Abantu benshi cyane iruka ry'iki kirunga ryahitanye nabo mu mwaka w'1977 ubwo abarenga 600 bapfaga mu kwezi kwa mbere mu 2002. Amazuku yisutse hanze ya Nyiragongo atembera mu mujyi wa Goma no mu kiyaga cya Kivu, hapfuye abagera kuri 250 na Goma yangirika ku kigero cya 20%. Itsinda ry'abahanga bahora bareba ibya Nyiragongo baburiye ko uyu muriro w'amazuku ushobora guturika ukava mu gasongero k'iki kirunga nanone nk'uko bivugwa na Science Magazine. Professor Dario Tedesco wo muri ritsinda akaba umuhanga mu by'ibirunga yabwiye ikinyamakuru cya Science ko ubu uko ibintu bimeze birahagije ngo habe ikindi cyago kirenze icyabayeho. Ubusesenguzi bwabo bugereranya ko ibi bishobora kuba mu gihe cy'imyaka 4. Icyo kora bavuga ko igihe habaho umutingito wihuta wahita utuma ibyo byago biba mbere y'icyo gihe bavuze. Uyu muhanga avuga ku byago byagwira abaturage barenga miliyoni 2 batuye umujyi wa Goma. Professor Tedesco yavuze ko icyo kirunga giteye ubwoba kurusha ibindi ku isi. Iki kirunga kitazimye ugereranyije n'ibindi biri muri iyi pariki iri hagati ya Kongo, Uganda n'u Rwanda, gihora gihangayikishije abatuye imijyi ifatanye ya Goma na Gisenyi iri mu Rwanda. Mu mujyi wa Gisenyi mu Rwanda, abahatuye bavuga ko mu ijoro ryakeye mu gitondo cyo kuwa kabiri bakomeje kumva imitingito yoroheje nimeze nk'iremereye ikumvikana, kandi ko mu mujyi wa Goma naho hari imitingito myinshi cyane. Abantu benshi basohotse birinda kuba bari mu nzu babamo. Amashuri nayo yabaye abujije abana kuza kwiga. Iyi mitingito iri kuba nyuma y'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo, nubwo iri ku gipimo cyo hasi imaze gusenya inzu zibarirwa muri za mirongo no kwangiza izigera muri 100 mu karere ka Rubavu nk'uko abaturage babyivugira. Kuwa gatandatu nijoro Nyiragongo yahinduye ikirere umutuku maze iruka amazuku yamanutse akagera hafi ya Goma, umujyi utuwe na miliyoni 2 z'abantu uri munsi y'iki kirunga. Neza abantu 15 nibo bamaze kwemezwa ko bapfuye, ariko uyu mubare ushobora kwiyongera mu gihe kubarura ibyangiritse bitararangira ahibasiwe cyane. Abantu 9 bapfiriye mu mpanuka zo mu muhanda bariho bahunga, abandi 2 bapfuye bagerageza gucika gereza, naho 2 nibo batwitswe n'amazuku nk'uko byatangajwe ku cyumweru n'umuvugizi wa leta ya Patrick Muyaya. Abantu bagera ku 8,000 bahungiye mu gihugu gituranye cy'u Rwanda, benshi muri bo ubu bamaze gutahuka. Hari ubwoba ko abana barenga 170 babuze, naho abagera ku 150 batanye n'imiryango yabo nk'uko UNICEF bivuga, ndetse ivuga ko igiye gushyiraho ibigo byo gufasha abana bari bonyine. Amazuku yibasiye komine Buhene mu nkengero za Goma atwika inzu yewe n'inzu nini. Gusubiranya ibyangiritse bishobora gufata amezi menshi. Hari umuturage witwa Inosa Bahara Shamu yabwiye ibiro ntaramakuru Associated Press ko inzu zose muri Bihene zarahiye, ahandi amazuku yambukiranyije umuhanda uhuza Goma na Beni. Icyo kora ikibuga cy'indege cya Goma nticyagezweho, nubwo hari amakuru yari yatangajwe ko cyaba kibasiwe. Imitingito yumvikanye nyuma y'iriruka ry'ikirunga kugeza no mu bice bimwe by'u Rwanda na n'ubu, kandi imitingito ya hato na hato iracyumvikana. Bwana Muya yanditse kuri Twitter ko abantu bagomba gukomeza kuba maso, birinda ingendo zitari ngombwa no gukurikiza inama babwirwa. Nyiragongo iri kuri kilometero 10 mu majyaruguru ya Goma, iheruka kuruka bikomeye mu 2002 aho abantu 250 bapfuye, abagera ku 120 bagasigara ntaho kwikinga. Kuri ubu muri Goma mu duce turenga 10 abahatuye bamaze gutegekwa guhunga mu rwego rwo kurengera ubuzima bwabo inzira zikigendwa. Nitwa Mbarubukeye Etienne Peacemaker Jabress Peacemaker. The Choice Live.